Shibit menta kami la banyo kur u Cristiano Ronaldo ya artli ki trofi na ka benta ka Al Nassr. Bat kanderu ka jing kun final menta kami hapdeng ka Man City persyai ka Chelsea ha ka fakom. Bat lai tu bokus jong ka Al Nassr u Jesus ula ban mi no hadin balkut ka Samoil ka. Bat ka klub Al Nassr ka ba udang perkat ru ban penjob ya Cristiano Ronaldo ia ke title jong ke Saudi Pro League. Kumta uperkan kan selong ke jinganti ke bekot jong ke beitnat bat ke Al Nassr. Bat hoi perlok habangi pai na keleng jong ke Man City. Bat ke Chelsea shibit menta kemit hak port Newsting. Ken sai kun ya ke jing kun final jong ke fakop. Bat lada ke Chelsea kanam la aban job ha kan ke jing kun. Ke Chelsea ke don ha ke jing ma. Watang man yo jekaru ha ke Europa League. Namar menta kidon ha ke kerdan ke bakhendai ha ke mikim point jo ke Premier League. Bat menjur ke Man United kumju uruki player bat kifan jongka bantung yo karik kum permanent manager jongka nakaleng ke Real Madrid ro ditang ujos mernohi ubala banlong kum head coach jongka hak semoi lekai ke ban sawan. Bat hoi perlok baleng ong baka Al Nassr kala ban job ya Art League trophy menta kami lada kala ban pelim ya ke Gamba Osaka ha ke jing kun final jong ke AFC Champions League tu ke Al Nassr kan sai kuri ke ke trophy. Bat kala aruban job hi menta kami ya ke Saudi Pro League ro haswa ke jing kun jong ka ya ke Damak namar shibit menta kami ke Al Hilal kan sai kun persya ya ke Niam ha ke jing kun Saudi League balada ke ne ke jing kai ke kut ha ke jing khai ke Al Nassr kala la lupa ban job ia ke Saudi League namar bahak mi ikin point wala dala ke Al Hilal ban job sakawi ke jingil kai ke bangsa ke Al Nassr kan tamika si point te perlok kini kila ban urlong tang lada ke Al Nassr ke pelim ia ke Gamba Osaka shibit bat lada ke Al Hilal kan ia khai shibin kublai jibun wanam klet ban subscribe like bat press yo bell icon kenang bapin nemis haman ki por bang upload video.